Ka National People's Youth Front Juwai Block kalapun benaban pelong ya kata masa kabatip kum ka First Wailat Miki Shila Youth Festival 2026 kum shibenta banyakan persya ya udrak bat ka jingpang HIV AIDS na luar ki wei ki rukompens new ya ki khun samla. Kani kata masa kan sedang nadu ka santri kelalingkod hado arpulai tri kelalingkod arjar penrio bat kinonga shimbenta kendai na po katu Juwai constituency. Haka santri kelalingkod on sedang ya kata masa da kajingakop marathon kaban sedang na madan jeri salin chutwa ku Juwai haka por henriu shiteng menstem bat penkot hamadan that mukla. Kandon ru ya ka football tournament na kabenta ki samla shinrang bat kenthe. Nalor ka marathon bat football Andon ru kajingakop beper kentup kajingakop tan telai ne talk of war dat maupon kijing shat bajing ruatan rai nalor kiwei. Nalor kata kandon ru ka Miss and Mr. Juwai constituency barok kinong job ha kajingakop kinyo ya ka kusnam da kasong pisa ringkat ka trophy bat certificate. Neliang yung ka NPYF Juwai Block dapat mani ya ka First Wailat Miki Shila Youth Festival yang senem arjar aku kam cibenta wong yele percak na ka jumwan yang drugs open si ya ki control yang i bat kam jole wong yele percak ya ka spread yang HIV AIDS bat kam jo TV ki jimpen si te hakanika festival ko daw stang na do ka santarit yung bunay nungkong January yung senem arjar aku ko kut haka arpaw literik yung January yung senem arjar aku ta hakaniki festival daw em chibon ki events ko daw lei ko daw sedang haka santarik da ka marathon race ko stang na ka Jerusalem chutbuku hadu hamadan that mukla hai ni daw em ki prize ko pair but ka registration sedang go kamasan steng step but ka marathon sedang go nruj steng sedang ki Juwai but haka ju kaski sedang ile ya ka football tournament yang ki chenrang bat kam ju le wi ki thai hai ni le daw em ka prize bani kam ju le ka trophy te kani ka tournament to ki nongi chimbenta to man ki ko ka Juwai constituency but hai ju ipor le mto rukatte te ya kani ka events ya kani ka festival open kuriga ha u haka pauli tarik yang January wa hakani ka sni wa daw pun bahagi events wa daw penkrei ko man ka festival ko wa warok kini ki konkonro yang ka hakajing kre lang wa ka NPP Juwai Block kan jole wa ka National People's Women Front yang ki manbei yang i hakajing kre lang yang i wa hakani ka pauli tarik nadok hat wi je chaneng UM ki events leni ki competition ko pair ko open ke bat kam jo le wo kwan ra te ki jing jan yang ki control yang i ko do daw em ka drill competition daw em ki jing chat daw em ka top of war leni ki jing tan tli yang ki ken yang chenrang ken thai daw em ka cultural dance ka chat pliang daw bat ka daw em ka jing ya penher phok leni ka flying kite competition daw em ka slogan writing competition daw em ka dat mo point yang ki thai chenrang daw em ka fire balloon competition le ni ko penjing penher tingkum go tip bahai go man popular ba chi sejai tia sini daw em ka group singing competition but hai made daw em ka Miss and Master Juwai constituency ko daw yaki Miss and Master hai ni le daw em hakini ki events daw em ka man go competition ko daw em ka prize money ya kinong job te langba kani ransan ha ka jing perchang ke yong i na ka NPYF Juwai Block khut kerpadi ya ro ki chnong ku ha ko constituency yong i wo wan wo ye chim benta ha kini ki events ku pair ha ka jing perchang ke yong i wo ye kre nei benta wo be ya kani ki jing wan pensi yong kani ka drugs wat ki ha ki control yong i te ya ka jing tip go company ye view yo na po kani ka social media handle yang ke NPYF Meghalaya page but kam jo le na ka social media handle ke yonga family yang ke Juwai constituency ye view lai itu yang yo ye jing tip ko company ada em phone number ku ye view contact da em yuan ki jing tip ko rap company ya dengan ni yulti wa kani jing perchang go khen yo bi wo i pai ban ko constituency yo wan yu e men sen yo ye chim bentalang yo ye kre la ya kani jing mut jing thu go ba yo ku ble